سقف غريب علو خبري سقف غريب علو خبري سلام تخطاتنا إذا channel كما تكونوا تبقى كتكونوا ناي وتر من يوتيو مجمريا قد مخلو عيد مبروك المبارك توم نوح سعيمكم ناب عيد بقيكم زلهم أمنت مسلمنا تخطاتنا إذا channel كمون حواتي إرتراويان قال أمنت مسلمنا بكل كرنا عالم نزلو رحوس عيد كبلي دلي إن شاء الله عيدنا خير وبركة يخون لكم سنة ودي الله خدنا أنا قبل نزغل قالات سفلت نجير لهم بروح مع تكبر لكم نابلكو نابار السنة هم لسنا بارلومي بزهار استيزلو علمنا عيد يا بالله لدت يا بالله فاسكة يا بالله ولا حد شعمت يا بالله events happen all the time especially 2024 كجمر كلاينا نجرناكم it's a very intensive year بزح نجارات إذا كاتم زلهم وبوليتيكنياتنا أمريكا أبسنت قريبهم تستيموني ويكا عالمكو بخلو كنسمينا بزح زي نصارى حقب زبل وزنبرو كتكسوا كنسمينا اب اسرائيل زلو ما كايدا اب ايران زلو ما اب يوكرين زلو ما كايدا نصر قانقو حنسمينا اجي حقب زي بلا اب ميديا كحبو كحسو كتدناغرون يوم تفتنو ابزغن قلص بقلص كزاربو كفتنو ازخا انت عينت بوليتيكا مركز خمزلو اب تقدني بايتونايت هاجر كزاربو خلو كسمويهم ازي بتاع مقداسي لايك جبرو سبورت جبرو سمودا تسمع مزيات خيت ناي بريزنت ساس اب دحريت اللاتني that's very important اوكي مجمريا انتينا خنسمع دلي زلهم ابزيا انت كابتن بزح تزارب حتى خنسمينا let's start with this one first. Thank you, Senator Jill Graham. Senator Cotton, please. Secretary Austin, thank you for acknowledging in response to Senator Wicker that Hamas committed war crimes on October 7th and has been committing them every day since by using human shields. I want to address what the protesters raised earlier. Is Israel committing genocide in Gaza? Senator Cotton, we don't have any evidence So of genocide being created. So that's a no. Israel's not. مجمريا حتى انتهي لي حتى لهم اقدمي تي اخيبا مقبارو ابدقي سلام سلفز قبرنيرهم اسرائيل دما هلكيت فصمالا بمبال يخصوالو على ملو يخصازو بيت فردون تخصيصان يرا مالتي نسخاخه كم حد منستر مكلخالنا امريكا نتا صوارنا اسرائيل زخيزلو فريم كا خمزب اكال كوين كاسي جنوسايد يفصمالو تبلدو وي نزبلو نعو كرغاغ زخيل زخونه مرغاغص ويكا كومو جنوسايد يفصمالو نزبل كرغاغ زخيل حبريتا يرخبنا لنا نزازر بازي اسكصبو غيركم استماغروا ويكا اكو ماسعوا انتي يزبل زله سمعلو الزن ودزن دما يكونستعلو لزلنا بز عالمنا اب غازا زتكوز زله حيل من مخان فلوتيو تانك زتكوز زله ميسايل زتكوز زله نفرت كيناز تقام زله درونز تقام زله كل عينت ججفت اصوارات بومبا دحر بومب زتكوز زله اسرائيليا نفس وقف زتكوز وزله بجاكا وحوت زبسح اصوار كاب امريكا تسرحو بمراخب غيرو ناب اسرائيل زورديو زموز زله ابت بوتاتي ولا عن سبيتن كباب 700 عويت نايتم على 30 4 شح ميتم زلو بوحدو على 6% ولا عن سبيتني ولا عن سبيتني ስለዚህ አበይ መይቶም ኣብ ካሜራ ዝተቀድሐዩ መን ቀቲልዎም ዝተቀድሐዩ ብኸመይ ቀቲሎሞም ዝተቀድሐዩ ተኸተማ ተደምሲሳ ዘላ እንታይ ግን ብላሎ ጀኖሳይድ ይፍጸም ከም ዘሎ ዘረጋግጽ ጭብጥ የብልና ንብላሎ እዚያስ ከገምጥሉ ኣብ ድሕሪት ኣብ ኤርትራ ክትክስ ከሎ ዝረአየ የለን ኣብ ትግራይ ዝኩሉ ኤርትራ ጀኖሳይድ ተፂማ ኤርትራ ጀኖሳይድ ክብሉ ከሎ ክትኩስ ከሎ ኤርትራዊ ዝረአየ ሰብ የለን ወይ ዝቀድሐ ሰብ የለን ሰራዊት ውግእ ከም ዝነበረ ونفلت ناب سيفيلاو بوتا كتكوس كل إيرترا زرعية يلا درون إيرترا وين فاريتنا إيرترا متسيا دبديبا زبل زرعية ويزرقاقص حكي يلا تري والله كم خمس جبرة كم زو تقاتلوا توم تقاتلوا من يوم كن ده يوم من قتلهم exactly زرقاقص حكي يلا يعني كتماتها استدمس سونا إيرانا سيفيلاو جزاوتي استدمس سونا إيرانا يس فابريكاتات كالات كم استدمس تقدحي وتعلم سيفيلاوين جزاوتي ني 100,000 سب زقتله زتدمسس عديرانا اوكي تقاتلوا اما يقدر دي قال ملان حاتدم تم تغارقتي لهم تم حرقتي لهم كل سمينا لنا قد يحومنا وصيام الله سلازي ابير تراخون كله مرغاغص ايدلي كانيو زدل خايل كاتكسس اسرائيل تكون كلانه تجبن بجلص تفصم زلا ግን
መረጋገጽ የብልና ስለዚ ኣሜሪካ እንታይ ዓይነት መርገጽ ከም ዘለዋ ብዛዕባ ሚድያ ናይ ኣሜሪካ ወይ ከዓ ፖለቲከኛ ናይ ኣሜሪካ ንኤርትራ ክኸስስ ከሎ ሞራል እኳ እዩ ዘይብሉ ምክንያቱ ነዛ ኣብ እስራኤል ዝግበር ዘሎ ኣብ ቅድሚ ዓለም ዶኩመንትድ ኮይኑ ዘሎ ሂማን ራይትስ ኣይትበል ዋላ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣይትበል ኩሉ ብጭብጥኻ እዩ ከምሳከት ብኣፎም ዘይኮነን ብኣፎም ክብሉ ይክእሉን እዮም ኣንጻር እስራኤል ጭብጥኻ ያስካ ተዛሪብካ እንታይ ዓይነት ስልጣን ኣለካ ፖለቲካ ክትግለፍ ኢኻ ናይ ኤንጂኦ ሓላፊ ዲኻ ናይ ካምፓኒ ሓላፊ ዲኻ ክግልፉኻ ምክንያቱ ሚድያን ኣብ ድሕሪ መጋረጃ ነቲ ሃገራት ዝቋፅሮ እስራኤላውያን እዮም ዝዋን እዚ ብፍላይ ንኣሜሪካን ኤውሮፓን ስለዚ ኣብ ድሕሪት ክፀንሕ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ብዚ ጭብጢ እንተለካ ከማ እናፈረካ ኢኻ ትዛረብ ግደፍ ብዘይ ጭብጢ እዚ ድማ እስራኤል ጀኖሳይድ ትፍፅም ከም ዘላ ዘረጋግፅ ሓቂ የብልናን ዘረጋግፅ ጭብጢ ኣይረኣናን ብላሉ እንታይ ዓይነት ጭብጢ ይደሊ ኩሎም ቶም ህዝቢ ዝተደምሰሱ ድሕሪ ጭብጢ ኣለና ክብል ዲ ሽዑን ክብል ኣይኮነን ምናልባት ካልእ ብታሕቲ ምድሪ ዝመፅእ ሕማም ስለ ዝነበረ የቀቲሎም ክብል ኣሜሪካ ፀገም የብሎም ምክንያቱ እታ ጋዛ ትበሃል ኦልሞስት 67% ናታ ፍላት ገይሮም እዮም ደምሲሶም እዮም ክድምስስዋ ከም ዝደልዩ ድማ ብኣፎም ተዛሪቦም እዮም ሓደ ሰብ ህልቂት ቅድሚ ምፍፃሙ ሕጊ ኣሎ ህልቂት ቅድሚ ምፍፃምካ ንህልቂት ዘተባብዕ ቃላትን ነቲ ክትቀትሎ ትደሊ ዘለኻ ዘይሰብኣዊ ምስሊ ከተልብሶ ከለኻ እንስሳታት እዮም ሰብ ኣይኮኑን ገለገለ ክትብል ከለኻ እዚ ኦልሬዲ ህልቂት ንክትፍፅም ድሌት ከም ዘለካ ባህጊ ከም ዘለካ እዩ ዘጉልሕ እቲ ናይ ዩኤን ሪፖርት ድማ ስፔሻሊ ስፔሻል ኤንቮይ ናይዚ ሪፖርት ክትገብር ከላ ኣብ ፖለቲከኛታት ናይ እስራኤል ካብ ሓደ ዘይኮነስ ካብ ብዙሓት ነቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ህልቂት ክገብርዎ ድሌት ከም ዘለዎም ፕላን ከም ዘለዎም ብኣፎም ኣብ ሚድያ ተዛሪቦም ኣብ ኦፊስ ተሓቢኦም ኣይኮኑን ኣብ ሚድያ ተዛሪቦም እዮም ስለዚ ድሌት ኣሎ ተዛሪቦም ልዮም ብተግባር ድማ ገይሮም እዮም ካብዚ ንላዕሊ መረጋገፂ እንታይ ይደልዩ እንታይ ፍሉይ ነገር ስለ ዝደለየ እዩ መረጋገፂ የለን ዝብል እዚኣ ድማ ሓንቲ ካርታ ዓባይ ኩሉ ሰብ ክፈልጣ ዘለዎ እዩ እዚ መጀመርያ ንእሽተይ ክፋለ ዝነግረኩም ዘለኹ ስለምንታይ ኢኻ ዝብሎ ዘለኹ ኣብ እስራኤል ስለ ዘጋጠመ ኣብ ጋዛ ስለ ዘጋጠመ ጥራይ ተሰሚዕኑ ዘይኮንኩሲ ኣብ ካልኦት ሃገራት ከጋጥም ከሎ ብኸመይ ከም ዘዳምፅዎ ዝኾነ ጭብጢ ዘየለን ኤርትራ ቅድሚ ሕጂ እገዳ ውሪዶም ኢልና ዝኾነ ኤቪደንስ ከም ዘይነበረ ወከልቲ ናይ ዩኤን ከዛረቦም ፅአልኩም ኣለኹ ሕጂ ድማ ኣብ ጋዛ ዝፍፀም ዘሎ ኣብ ትግራይ ተፈፂሙ ዝበሃል ዘሎ ዝወዳደር ነገር ዘይብሉ ናይ ኤርትራ ሚሳይላት ተተኪስዋ ንውጊ ክግበር ተዓዲማ እያ ናይ ኤርትራ ናይ ትግራይን ወይ ድማ ናይ እስራኤልን ናይ ሓማስን ኣይተወዳድሮን ኢኻ ፈለስጤማውያን ኣብ ሃገሮም ኣብ ጭቆና ዘለዉ እዮም ዲኻኒ ኣብ ጭቆና ዘሎ ልክዕ ኣብ መግዛእቲ ዘሎ ኤርትራ ኣብ ግዜ ደርጊ ነቲ ኤርፖርት 30 ነፈርቲ ከተቃፅሎም ከላ 18 ደቃይቕ ገበና ኣይኮነ ትፈፂማ ገበና ኣይኮነ ንሱ እንታይ ዳ ናፅነታ ንክትረክብ እያ ትቃለስ ዘላ ልክዕ ከምኡ እዮም እትዮም ድማ ተዓፂኦም ስለ ዘለዉ ዕድል ኣብ ዝረኸብሉ ንፅላዮም ከጥቅዑ ንሓርነቶም ክቀሳቀሱ መሰል ኣለዎ ሲቪላዊ ክቐትሉ መሰል የብሎምን ጌጋዩ ገበን እዩ እንትኾነ ተጨቂኑ ዘሎ ሰብ ንእሽተይ ዕድል ተረኺቡ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝኽእል እዚ ኣብ ኩሉ ዓለም ዘሎ እዩ ዝነበረን ዘሎን እዩ ብኸመይ ናፅነት መፅኡ ጸሎት ናገበርካ ወይ ከዓ ኣብ ደብሪ ተፀጊዕካ ይኹንካ ነፅነት ከተምፅእ ስጉምቲ ትወስድ ኢኻ ካብቶም ዝመቱ ድማ ኣብ እስራኤል ካብቶም ዝመቱ ልዕሊ 50% ወታደራት እዮም ነይሮም መጀመርያ ሲቪል ተቐቲሉ ቆልዓ ሰበይቲ ኢሎም ፕሮፓጋንዳ ገይሮም በር ኣብ መወዳእታ ብዙሓት ካብኦም ወታደራት እዮም ነይሮም ካብቶም ዝመቱ ብዙሓት ድማ እስራኤል ባዕላ ብጌጋ ከም ዝቐተለቶም ብጌጋ ድያ ፈሊጣ ከም ዝቐተለቶ ዘረጋግፅ ሓቂ እውን ወፂኡ ኣገይን ኩሉ ነገር ዝተፈብረኸ ንሰብ ንበድነጋር ዝተገበረ ብዙሕ ነገር ከም ዘሎ ክርዳና ኣሎ committing genocide in Gaza. We don't have evidence of that. To Thank my you. knowledge, yeah. Better than Director Burns and Director Haynes did last month at the Intelligence Committee when they dodged that question. You stand accused by those protesters of greenlighting genocide. Would you like to respond to that accusation? What I would say, Senator Cotton, from the very beginning is that we committed to help assist Israel in defending its territory and its people by providing security assistance. And I would remind everybody that, you know, what happened on October 7th was absolutely horrible. So إذا زربا أب أكتوبر شوعات استجبري بتعمي زحزني نزيا خي بالك تحلف أي فكرة كاني نزيا خطبلك تكلم لك كل تكونات نتاي كجبروهم زليو على شوعات أكتوبر كم واحد عسرت على شوعات يعني حماس اعتقاد وجلة ما تكعتم زجبرو شو كم سجمري قدمي كل سلام كم زنبري تزحلف 7 عامات أب كنت أب حنت تريكولات أسير كايم تقمت أمزلا كم جبنا يكسرنيس شو كم نبوري إسرائيل اللي تاخد جبر سلة تقيل أبت كونتينر قامت أم كله جبنا يكونن نحدا سبسي ملي هوتو أب حنتي نيشتي أسر بيت وإن كان يركاسي نيشتي مسكفت كك هار مكان مسفتنسي جبنا يلكا بزا مع زيات جميرات ولا نقا عمتات أب تريكولات أسي خازن بركة جبنا أوي شعوي تجمير توج
تديوني شو أكتوبر شوعات قبل مالسي مفنجار نايت سنبرة عسوان ساقطن دا أمبر شو استبقسك على سايكونن هو سيفيلاويان سبات قتلين برون جابانيو جيجايو سيفيلاو سب أبو جزء لو سب قتليه بالكا نزي نتبعي لنا ويكا صبو قبل يكون نو جيجايو سيفيلاو أبو جزء لو سب علامة تواقعي حماس ندهر وتادرا هاي لقينو سيفيلاو سب قتلين برون جيجايزي انتو خونه اتزقبر زلو نجتنا إسرائيل كتري خلها حاجة قدميون أبتا عمت التياتر على كل التميت قتيلاني را إسرائيل للأغلب تميتي ولا سلسة ميتسخونو فلس إماين قتيلاني را استفل عليه كونتات مالك سلازي التبروبورشناليتي زبلو من انت يقبر بخمي كتري خلها كالا عالمي لازي زي أمريكا ملو بملو نازل زقبر زلا بإسرائيل حلافنا كتوصل لي زقبا نسعي تقبر زلا إسرائيل تكسلو تاسوار كلنا قرقن أمريكا تقرب زلا numbers of Israeli citizens killed, and then a couple of hundred Israeli citizens taken hostage. American citizens as well. American citizens as well. So you deny the accusation that you greenlit genocide? I absolutely deny. Okay. For the record, I don't think Israel's committing genocide. I don't believe you greenlit genocide either. You talked a lot with Senator Reid about Israel's responsibility to provide aid in Gaza. Why does Israel have a responsibility to provide aid to Gaza? Israel was the victim of an unprovoked, vicious attack on October 7th. Why should they provide aid? أنا بحكي أزياتهم I think كاب بزعبا هجرهم بزعبا إسرائيل زيجنا يبزح زبلو أمريكا بزحات يوم نبي بحكي كل نجاراتهم بقى إسرائيل نجار اللي عليه هجرهم أمريكا إذا قدسهم بزحات بوليتيكانيات أمريكا نا أمريكا دوبنا أمريكا نمعتاو they don't care يوم زبلوهم بزعبنا أمريكا يقدسهم نيو بزعبنا إسرائيل كون كلوجن تنفاسهم كحالفوا برد حيزهم كواقولا غولا من أمريكا that's why بزح سألتات نيرا بتجزيتي كل أنت المراقب نفرتس كما جماعة إسرائيل جرمها نتدوبنا أمريكا جن بأفراس يحلوا نيرهم تزي ساكن دي أبناء إسرائيل استعلقوا مخانو هذا ناري نازلنا اسكدحان كل ما يكونون كمو استقاموا جنيرهم إذا خاص كنسمع. Thank you, Mr. Chairman. Secretary Austin, under your leadership, the United States has made preventing civilian harm a top priority. You have repeatedly said that it is both a moral and a strategic imperative. I have pressed the DoD to take this issue more seriously for years, and in 2022, DoD issued its Civilian Harm Mitigation and Response Action. زيادة ما ديمقراطيا سنتر وورنت بحال انت تبلو لاسام نسخة نتي سكرتاري اوف ديفنس مالتيو لويد أوستن أبتحت مرحنتك سيفيلاوي زخوني يكون وتحضراو سقوم تكبر كل قبل على سيفيلاويان تكبر العلت تنك أخبر كم زلوك على هيب كانيركا سلزي هذا كابتي مبسعتاتنا كاينيرو كمون دي جي ديبارتمنت اوف جاستيس بحالنا أمريكا نسون نتكونتات تعب سراسران كلتن مليسو كحيلو خم زلو تبقسوتات وسيرينيرو سلزي أبزخوني يكون وق قبل على سيفيلاوي علاماتات تكبر ويدما سيفيلاويان مقدعت زورد قبول كون كم زي بلون بزخونه يخون من قد ما عقد كم زلون تتوكل كم زلون انت كتب لي هذا ليه نماني توقست لي اسكن اسمع plan, which directs the department to systematically take steps to prevent, mitigate, and respond to civilian harm. Policy makes clear that we expect our military partners to prioritize civilian harm prevention as well. Since October, Israeli strikes have killed over 30,000 Palestinians. The majority of them are women and children. Rafah has become the latest refuge of Palestinian civilians, is now home to more than 1. زيادة ما تبغيرات أبصاب تبلا أو حيدا كابت مجمرة ما تقعد تستفزملو على شوعته ورحي عصرت كلتشان إسرائيل سلسل حساب حجيل على 13 حساب زبز حركة دما دكنستيون قلعتين تقتيلو مالو لذي زي حجة حتى انتهى كون 4 million people. Given the number of civilians there, the Biden administration has repeatedly urged Israel not to attack Rafah, saying that doing so would be, quote, a disaster. هجي تقاند زحزن زلو تا ناي مودا تا كفال دلا مس قبص القبيلة زلا بوتا رافا زبال نابو خلتك عيد بلدلو كل تخالد دمسيسو أبتا دوب تسقع ما زلو أبا متقع تكفت سمية بمبال فكتيرو ترايد يكونس على توصيل له هجي بكل عالم قدفنا بلخلو ناي معكور كنت فلتو تقبروا ويا بلكم مبال تعبيت نايتي ابنا إسرائيل برايم مينستر كاله ليفل انجو اب كاله ليفل زلو يسو أمريكا يتقدسوا على قال يقدسوا كل ما بتحتيو مخانو يزفلت لذي بزي قدس انتهي بلو نتا تريفا زلو حجون ما تقعتك قبري إلو إلا تسدير له إيزن بحزلو تنهيل نهرين. Secretary Austin, do you think an attack on Rafah that kills another 30,000 civilians would enhance either U.S. or Israeli security?
Thanks, Senator. There's no question that there have been far too many civilian casualties in this conflict, far too many. And what we continue to emphasize to the Israelis is that, civilians in that battle space need to be not only evacuated, but properly taken care of once they're evacuated out of that battle space. So እዚ ዘረባ ክልቲኦም ታሕቲ ደላ ይኹን እቲ ዝመልስ ዘሎ ክልቲኦም ሓደ እዮም ማለት ኩሉ ስነ ከምዚ ፊልም እንዲኦም ሰርሑ ዘለዉ ኣክት እዩ ዝገብር ዘሎ ንእስራኤል ንብላይና ተጠንቀቑ በጃኹም ሰባት ሲቪል ኣይትቕተሉ ሰባት መቕታል ትገብርዎ ዘለኹም ተጠንቀቑ ላይክ ብትሕትና እዩ ዝዛረብ ዘሎ ምክንያቱ እቲ ድምፂ እውን እንተወሲኽዎ ፀገም ከምፅኣሉ ስለ ዝኽእል ንስልጣኑ ነታ ቦታ ናቱ ንክምንጥልዎ ኢትስ ቨሪ ሲምፕል ኣብደምሎም ኣንፃር እስራኤል ተተዛሪቡ ወርሒ ክገብር ኣይክእልን ኣብታ ቦቱ ንሱ ይኹን ንሳዕ ስለዚ ኣዝዮም ተጠንቂቖም እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ይኹን ሚኒስትር ምክልኻል ይኹን ኣብ ዝኾነ ይኹን ስልጣን ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ኣንፃር እስራኤል ኣትሪሩ ዝዛረብ ሰብ የለን ክዛረቡ ይክእሉን እዮም ምክንያቱ ፉሊ ኮንትሮል ዝኾነ ስለዝኾነ ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ዝብሎ ዘሎ ናብ ካልእ ሃገር ነይሩ ተዝኸውን ፅንሂ ኢለ ከምፃልኩም ኣይክእልን ኣብዛ ከልኪሎም ንሓንቲ ቪድዮ ነይራ ኣብ ዩክሬን ክብልዎ ከለዉ እቲ ቃላት ካልእ ኣርስቲ ዩክሬን ሲቪል ትቐትል ኣላ ክኹነን ይግባእ ፑቲን ክእል ኣለዎ ክድምሰስ ኣለዎ ብጀኖሳይድ ክኽሰስ ኣለዎ ሰብ ይቐትል ኣሎ ብዛዕባ ፑቲን ክዛረቡ ከለዉ መላሓሶም ካብዛ ዝዛረቦ ዘሎ 6 ሜትሮ እዩ ዝኸውን ብዛዕባ እቲ እስራኤል ትፈፅሞ ዘላ ካብ ናይ ዩክሬን ዝገደደ ምክንያቱ ዩክሬን ኣብ ልዕሊ ናብ 3 ዓመት ተገማጊሙ ዘሎ ውግእ ተቐቲሎም ዘለዉ ሰባት ርብዒ ናይዚ ኣብ እስራኤል ኣብ ጋዛ ፈፂማቶ ዘላ ይከውን ኣብ 6 ወርሒ ጌራቶ ዘላ እዚኣ እቲ ኣብ 3 ዓመት ክንዱ መቅትለት ሙኻ ዲቕ ዝበለ ውግእ ሰራዊት ንሰራዊት ገጢሙ እናተዋግእ ከሎ ክንዱ ኣይተቐትሉን ኣለዉ ስለምንታይ ራሻ ተጠንቂቖም ስለ ዝዋግኡ ዘለዉ ኣብ ሲቪል ዘለዎ ቦታ ስለ ዘይትኩሱ ዘለዉ that's why simple ከም ሕሱም እያ ትድብድባ ዘላት ዩክሬን ግን ኣብ ሲቪል ዘለዎ ይታርም እያ ዘላ ሰራዊት እኳ ማይት ኣሽሓት ቀቲሎም ኣለዉ እዮም ዝባል ናይ ዩክሬን ማለት እዩ ስለዚ ብሓፈሻ እቲ ኩነታት ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ ኣሜሪካን ምዕራባዊ ዓለምን ናይ ሞራል ጥፍሽና ኣጋጢሞም ከም ዘሎ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናነፀረልና ይመፅእ ኣሎ before anything is contemplated and I this is a point that I've stressed with my counterpart on a number of occasions just recently as yesterday and again it cannot be going forward what we've seen in the past in terms of the type of activities that we've seen in Gaza City and in Khan Yunis. Far too many civilians have been killed as a result of combat operations, and they need to get civilians out of that battle space around Rafah. So, بحفش كم زي نريد زلنا التكونات نتيجة كبر زلوا كم زي قبلوا جن إسرائيل كسمع ما يدلنيا نزيد سمع حجر كجدو ويكا كجنحو عقمية باللومن كجبروا يكلون يوم معناته أنصار إسرائيل كزاروا بس لزي كلوا وي أسقم تغوز سلزي كلوا السيمبل از ذات كهال زربا يبلون صغنا نجار كجبروا سلزي كلوا أي جبرون زلوا ثالثي تجي ناب يوكرين كنحل فينا زينا يوكرين تقدروا معكم يا بليز لايك جبروا سبورت جبروا زينا يوكرين كا أنتي أقداسي حق خطوات يا زينا. Senator Peters, for the knowledge of everyone, the first of 2 votes has begun, and let me recognize Senator Tocqueville. Thank you, Mr. Chairman. Good morning, gentlemen. How are y'all? Secretary Austin, glad to have you back. You look like you in good playing shape. So I know you've had a tough couple months, but we are glad you're back. Secretary McCord, don't go to sleep on us over there. And I'm going to ask you a question. It's my understanding, the work that we've done, my staff, we have spent $300 billion since 2014 in Ukraine. So, መጀመሪያ ሰላምታ ድሕሪ ምቕዳም እንታይ ዝብሎ ዘሎ ብናተይ ስታፍ ናተይ ሰራሕተኛታት ብዝገበርዎ መፅናዕቲ ኣብ ዩክሬን ክሳብ ሕጂ ልዕሊ 300 ቢልዮን ዶላር ኣጥፊና ኣለና ይበሎ ልዕሊ 300 ቢልዮን ኢማጂን ክንምንታይ ገንዘብ እያ ብግዝ ጠፊ ዘላ እንታይ ከፍሪ 300 ቢልዮን ናቲንግ ነታ ሃገር ጥዒት ሃገር ሰብ ብዙሕ ዝኸዳ ዝነበረ ብዙሕ ቁጠባ ዝነበረ ሃገር ናብ ዜሮ መሊስዋ እንታይ ዜሮ ትሕቲ ዜሮ ምክንያቱ እቲ ቦምብታት ናይ ራሽያ ዝወርድ ዘሎ ተዓዲ ኢሎሞ እቲ መሬት ክሕረስ እውን ኣይክእልኒ እንድሕሪ ሕጂ ሰብ ክነብሮ እውን ኣይክእልኒ እቲ ቦምብታት ምክንያቱ ኣዝዩ ብርቱዕ ቦምብታት ስለ ዝወርድ ዘሎ እቲ ቦታ ከምኡ ዝብል ዩክሬን ሓደ ፀብፃብ ኣውፂኦም ነይሮም ኣብ ዝሓለፈ ስለዚ ልዕሊ 300 ቢልዮን ኣጥፊና ኣለና 300 ቢልዮን ኣጥፊና ኣለና እዚ ቁፅሪ እዚ ትሰማምዓሉ ዲኻ ኢሉ ሓቶ ኣሎ ሕጂ ስማ Does that sound about right to you? I know that's before your time. That does sound high to me. We did about $300 million a year for Ukraine for a number of years, and then just in the last 2 years, we've done about 40. So if you're talking whole of government, it might be, I would have to check, but for DoD, that does sound high. Yeah. Well, my staff looked into it, about 300 billion, their best guesstimate. Right now we're... ንዓይ ስቁር ብዝለዓለ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣካል ናይቲ
أصوار زب ستيت ديبارتمنت مثلني قرب زل عليه مثلني يلوت نو نحن تبقى نارينا هنا 300 بليون أبيلنا أدفينا لنا جبل له 300 بليون نهجر كتهنس تطفن برنوج 300 بليون ما يبحكي زكر ده حنغط. We're printing or borrowing $80,000 per second, 4.6 million a minute. We can't sustain that much longer. We got to find best ways to 4.6 million a minute. We're printing or borrowing $80,000 per second. طيب لك له 8 دولار per second print نقبر لنا يلو. سب 8 احنا عملت تخفيله هذا عبنا قريب دموزنا مالسي 8 تغفل طبعا كانت صبغ دموز صبغ صراحه كتب تغليق 8 نسكند برينت قبر له جنزب يلقوا حلو مالتي imagine تلاقى احنا يتعقر كما يلقى تزغلوا 300 بليون نخفل لنا خبل غلو جنزب استقمت اصل زلو ما يكون تلقى حم يمز قبر وصل سمعوا وجه 4.6 million a minute. We can't sustain that much longer. We got to find best ways to spend our money. The DOD inspector general has said that there's 50 criminal investigations going on right now from money sent to Ukraine. By the way, one of the most corrupt countries in the world. Are you familiar with that, Secretary Austin? شو دايب له بخمس من قدي بفلتي أمريكا بخمس من قدي قصلوا خمسة كله جن من كغيره زغل بوليتيكانيا يلان سوسايدي نفس قتلت لزغنا نزغت كير مفتانا بوليتيكا مزيقة أب ديمقراطي بهالهجر السر هيكلني أب ديمقراطي نزلنا أمريكا كغير ويكلوني مهنياتو نفس وقف بوليتيكانيا أب تجزيو صبغ سرها خوينو كسمعوا يزدليك صبغ سري هنا خمسل قال نجر كجبر تخوين دا جبر كلك حي كابي دا همسو جنزب يلا كلك حتخوين ما تهجر بمليسا أب تقول قاعد تطلع ስለዚህ ነዚ ክቅይር ዝኽእል ብዲሞክራሲ ዝተመረፀ መንግስቲ ክህሉ ይክእል እንተዘሉ ነይሩ ክንደይ ዓመታት ከይዶም ኣለውኮ ክገብርዎ ዝኽእል ፖለቲከኛ የለን ነፍሱ ወከፍ ፖለቲከኛ ሸቐለት ኣልቦናት ከጥፍየ ዕድላት ክፈጥር ሕክምና ከስፍየ ገለይ ዝብል ካበይ ክመፅእ እቲ ገንዘብ ዝብል የለን ፕሪንቲ ክገብረ ገ ዘዚ መፀ ፖለቲከኛ ንባይደን ንኦባማ ይፀርፍ ነይሩ ትራምፕ መፅዩ ካብ ናይ ኦባማ ንላዕሊ ዝበዝሕ ገንዘብ ፕሪንት ገይሩ ሓሊፉ ድሕሪ ባይደን መፅዩ ናይቲ ቃ ዝበዝሐ ገይሩ ኣሎ ሕጂ ካ ትራምፕ መፅዩ ከምኡ ክገብር እዩ ድሕሪት መፅእ ከምኡ ክገብር ክሳብ ዝትኮስ እትዕዳሞ ተሃገር ንድሕሪት ተመሊሳ ካብ ድሕሪት ከም ብሓድሽ መርሕነት ቀይራ ድያ ገለ ካልእ መገዲ ገይራ ክሳብ ትመፅእ ስለዚ ታባለንቺና ትንፋሕ ጥራያ ዘላ ነዚ ክቕይር ዝኽእል ሰብ የለን እቲ ገንዘብ ካብ ዝገደደ ኣብ ዩክሬን ቅድሚ ዝውግእ ምጅማሩ እውን ብብልሽውና ትፍለጥ ሃገር ኤውሮጳ ነይራ ብዙሕ ብልሽውና እዩ ዘሎ ሕጂ እውን እቲ ገንዘብ እቶም ሚኒስተራት ናይቲ ሃገር ብፍላይ ወታደራውያን ጀነራላት ብዙሕ ሃብቲ ገንዘብ ናብ ሞኖኮ ናብ ዱባይ ናብ ገለ ከም ዝሰዱ ዘለዉ ዓበይቲ መራኽብ ዓበይቲ ገዛውቲ ከም ዝገዙ ዘሎ እዩ ዝንገር ስለዚ እዚ ገንዘብ እዚ ኣበይ ይጠፋ ኣሎ ትንቦ ዘለና እዩ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ግን እቲ ስርቂ ኣክቹሊ ናብ ዩክሬን ከፀግዖ ስለ ዘልዩ ዘሎ እምበር ኣብ ኣሜሪካ እዩ ዝስራቕ ዘሎ እቲ ገንዘብ እዩ ዝበሃል ምክንያቱ ከባቢ 80% ናይቲ ገንዘብ ካብቲ ሃገር ስለ ዘይወፅእ ኣሜሪካ ንዩክሬን ክንበይና ኢሎም ጥውያ ኣቢሎም እቲ ገንዘብ ናብተን أسعار زفريا كامبانيات maybe ب10,000 كشيء زقبوا زنبرة نبرة ب30,000 كم زشيء تجبرنا منجس جنزب سلزقنا أخبيرهم يشتولهم تجنزب دما كاب سجامة كابتنا منجسي لقاه وسيو نبتن كوربوريشن سيات معلج لذي أتوم بوليتيكية دما كابيهم زخفلوا بدحر مقارجة ني كونفرنس ديو نلوبي ديو نجلا ملوديو نجلا بتبهيلو مع الجنزب كابنا خفلوا معلج لذي تجنزب تزعبه بلشونا أو إيش أمريكا خمسوليم زنقرط السيستم كم بلشونا هتروح بزيت خل كم بيزنس كوينس لا تسرحه أنت هوني تجنزب بس حكفالو أب أمريكا يترف ني يوكرين كتسقع على سلاس دليل. What I am familiar with is that we've given our Inspector General the access that he needs to be able to exercise oversight, and we've just increased his authorization in terms of number of people to have forward there. That's really important. But in terms of specific monies that are being provided to Ukraine. We don't, as you know, Senator, we don't provide money. We provide security assistance in a way of equipment, munitions, and that sort of stuff. And we replenish the things that we've taken out of our own stocks to provide to Ukraine. That work comes through our to Ukraine. So, in terms of specific cases that the IG may be referring to, I don't have knowledge of that. Yeah, I also want to remind you, we are. So حبشة تي بزح حتى كتاو ندي تجنزب نحنا نقبرنا كالس قبرون نحنا صورنا نهب قلنا عملية زارب زلو حجد زح حتى حيل زبالة حتى الله سكن اسمه. Build munitions in our country, and in Alabama we do build quite a few boats, submarines, missiles, and those things. But we do spend a lot of money out of the country on munitions because our industrial base is not near what it used to be. General, can Ukraine win? زيادة عندها قداس حتى. يوكرين سعر تغلدو 300 بليون جذبت فينا لنا اوريدي
هيبنا لنا الجدما 6 بليون توسع كوبيهم حسب زلو 360 بليون كون مالتي اوكي يوكرين كسعر تغل ده زغل جنزب كفيلنا سمعوا عجن تاي كبليت جنرال Yes. What does that look like? Well, what we've said all along is we want to see Ukraine to remain a sovereign, independent, and democratic state that has the ability to defend its sovereign territory and deter aggression. And that's been our aim from the very beginning, and it remains our aim. But yes, they can be successful. I heard So كسعر تخلي هو يبلا له سو انت عين سعرتي خاصبز لها سعرتنا يوكرين سعرها مالسي انت مالتي يبلا له ناص زخونت مريتها تقاصر ديمقراسياويت هاجر نختكون زيت على امريكا مجمريا يبلا له ديمقراسينا امريكا ديمقراسي كنت والكاين انت لونكا مجمريا سيلا برس خانتا كمصالو امريكا ديمقراسي كنت والكاين لا تخمصاك خلا ليبيا كتسالك الله برسخه ها دحريا عراق كتسالك الله دحريا سوريا كتسالك الله دحريا يمن كتسالك الله قصل كمنا بالك يوكرين كتسالك الله زي ديمقراسينا امريكا ديمقراسي كمصال كانت لاتك السودان كتسالك الله برسخه እዚ ስእሊ ዛብ ርእስኻ ከኣቱ ዘይክልቲ ኮይኑ ርእስኻ ይሰርሕ የለን ዘይከኣል ኣለ ምክንያቱ መዓት ኣብነታት ኣብ ቅድሚኻ ከለካ ኖ ኣበና ምዝበፅሒ ክቕየር እዩ ትብል እንድሕር ኣለኻ ኦፍኮርስ ስለ ዘይትሰርሕ ዘለካ እዩ ቅድሚኻ ዘዝወደቐ ብገቦ ፀዲፉ ፅዋዕዋዕ ኢሉ ኣጋሞት በፂሑ እናተንቀሳቐሰ ክትሪኦ ከለኻ ንኣበ ንዓየ የጋጥመኒ ትብል እንድሕር ኮንካ ዝኣምነካ ሰብ ድለ ብሓፈሻ ስለዚ ናይ ኣሜሪካ ዲሞክራሲ ዋጋናቱ ዩክሬን ሊብያ سوريا عراق افغانستان نبلكا قصد زينينتن ديمقراسي كنتولكم من ايلوم اصوارهم كله افسيسو بتينم يعني من بزي سنه سرعات بزي بقبو ما دا يكونت بزي قبو قريفهم من بتنتني لنلومي ملاقصناي زخونه قبر شبراو حيل خينن زلوا زيت بلان دما Aim from the very beginning, and it remains our aim. But yes, they can be successful. I heard Secretary Blinken say last week in Brussels that Ukraine will soon be in NATO. You agree with that? That's the goal of the NATO members, is to at some point bring Ukraine into NATO, and that's certainly something that Ukraine wants to see. If you're Russia, would you want that? So እንታይ ብለሎ ናይ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብ ብራስለስ ኣብቲ ናይ ኔቶ ኣኼባ ዩክሬን ኣብ ገለ ፖይንት ናብ ኔቶ ክንእትዋ ኢና ኢሉ ናብ ኔቶ ክትኣቱ ኮይና እዚ ጉዳይ እዚ ብመሰረቱ ትውግእ ካበይ ተበጊሱ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዙሕ ግዜ ዝገልፀ እዚ እንድሕሪ ብመሰረቱ በበገስ ናይ ትውግእ እንታይ ምዃኑ ሕጂ ድማ መሊሶም የነፅርዎ ኣሎ ራሽያ ኣብ ራሽያ ኮይንካ ክትሪኦ ከለካ እዚ እንታይ ዓይነት ፅልዋ ክህልዎ ይኽእል ይብል ኣሎ Just asking. I mean, we're playing games with Russia right now. I just want to understand why we would do that. Certainly, if I was Russia, I would not want that, Senator. I would also not want Finland and Sweden to be a part of NATO, and they are. And the reason that they are is because Putin invaded his neighbor, and without provocation, without justification, and so that's why that's why we are where we are. And instead of making things better for himself, he had the effect of enlarging NATO, which. So እንታይ ዝብል ዘሎ ራሽያ ኮይንካ ታሪኻዮ ኔቶ ተወሳኺ ንዩክሬን ክትትኸላ ፅቡቅ ይስምዖ ዶ ትብል ኢልዎስ ፅቡቅ ክስምዖ ኣይክእልን ኢሉ ግን ነዚ ኩነታት እዚ ባዕሉ ይፈጢርዎ ምክንያቱ ፊንላንድ እውን ኣካል ናይ ኔቶ ክትከውን ኣይደልን እዩ ነይሩ ስዊድን እውን ክትከውን ኣይደልን እዩ ነይሩ እዚ ግን ንዩክሬን ብዘይ ዝኾነ ይኹን ምክንያት ስለ ዝወረራ ባዕሉ ዝፈጥሮ ዘሎ ፀገም እዩ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ሕጂ እንታይ ክብለኩም ይደሊ እዚ ሰብ እዚ ወይ ካልኦት ኩሎም እቶም ፖለቲከኛታት ሓቂ ይፈልጥዎ እዩ ሓቂ ፅቡቅ ጌሮም ይፈልጥዎ እቲ ዝሓቲ ዘሎ ይፈልጦ እዩ ሓቂ እቲ ዝምልስ ዘሎ ይፈልጦ እዩ ሓቂ እቲ ዝዛረበ ዘሎ ከምዘይኮነ ንመን ኢሎም እዮም ዝሕስቡ ክልቲኦም ግን ኣነ ዝገርመኒ ክፋል ነገር እንተሎ ንሱ እዩ ክልተይኻ እናፈለጥካ ከለኻሲ ትውግእ መን ጀሚርዎ ኔቶ ምስፍሕፋሕ ዝቕፅሎ ዝነበረ ኣሜሪካ ምዃና ክልቲኦም ይፈልጡ እዮም ባት እቲ ፕሮግራሚ ናቶም ነቲ ንሳቶም እናፈለጡ ብግምጣሉ ዝዛረብዎ ንዓለም ሙሉእ ከምኡ ገይሮም ስለ ዝኣመንዋ ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ባት ሪዝ ወረደ እዚኦም ዝብሉ እዚ ከም ዘለዎ ጌርና ንወሰዶ እስከ ንእሽተይ ብሬክ ክኾነኩም ካልእ ከባኩም ክፍትን እየ ቢካዝ ኣብዚኻ ሓደ ዝተዛረባ እስከስምዑ ናብ ካልእ ኣርእስቲ ከይሰገርኩ ከለኹ እዚኣ ራእይዋ argue that it is extremely good value for money for the United States and for others, perhaps for about 5 or 10% of your defense budget. Almost half of Russia's pre-war military equipment has been destroyed without the loss of a single American life. This is an investment in. እንታይ ብላ ኣሎ ሰምዖ ኣለኹም እዮም እዚ ኣብ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ዘሎ እዩ ናይ ዩኬ ዘሎ እዩ ዴቪድ ካሜሮን ቀደም ካብ ፕራይም ሚኒስተር ዝነበረ እዩ ንኣሜሪካሲ እዚ ዩክሬን ትገብረልኩም ዘላ እኮ እቲ ዝበለፀ ኢንቨስትመንት እዩ ብንእሽተይ ክፋል ባጀት ናትኩም
5% 3% ናይ ባጀት ናይ ዲፈንስ ናትኩም ጌርኩም ሲ 30% 40% ሰራዊት ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ራሻ ትድምስሱ ኣለኹም ዝኾነ ደም ጥብ ከየበልኩም እቲ ናይ ዩክሬን ደም ኮይኑ ስለ ዘይስምዐኩም እቶም ዩክሬናውያን ኣማይት ኣሽሓት መይቶም ዘለው ንዓታቶም ከምዚ መፃወቲ ዳማ እዩ መጀመርዮም ካይኮነም 2-3 ግዜ the best investment እዮም ዝብልዎ እዚ like እቲ ፀወታ እዚ ዝገብርዎ ዘሎ ንዖም ፀወታ እዩ ብሂወት ሰብ ፀወታ ማለት እዩ እዚ ንዓና ዝበለፀ ኢንቨስትመንት እዩ ዝብል ዘሎ ክራባታ ተኸዲኑ ባድላ ገይሩ ኣብ ስቴጅ ድይብ ከም ዝብል ዘሎ ስለምንታይ ከም ዝብል ዘሎ ከምኡ ስለ ዝሓስቡ ኩሉ ግዜ እዛ ዘረባ እዚኣ ሽግር ከም ተምፃሉ ይፈልጥ እዩ ግን ኩሉ ግዜ ህይወቶም ከም ስለ ዝኾነ ንዓታቶም ሕማቕ ኣይኮነን ዘረባ እዚ እቲ ህዝቢ ምስ ሰምዖ ግን እቲ ህዝቢ እውን ከምዚ ከማቶም ኖርማል ክወዘ እዩ ዝደሊ ነዚ ኩሉ ዝግበር ዘሎ ውግእ ንዓታቶም ከም ቢዝነስ ከም ካልኩሌሽን ከም ታሽሞም ድርይዎ እምበር እቲ ዝመውት ዘሎ ሰብ እቲ ዝጉዳእ ዘሎ እቲ ዝፍንቀት ዝፈናቐል ዘሎ እቲ ሽግር ዘጋጥሞ ዘሎ ናቲንግ ንዓታቶም ኣገዳስነት ዘይብሉ በኣታ እዩ እዝን ወዲ እዝን ድማ እዩ ነቲ ሕብረተሰብ ብጣዕሚ ነዚ ኤሮፓ እውን ሓደጋ ክኾና ዝኽእል ከምዚኦም ዓይነት መራሕቲ ንቅድሚት ናመፁ ነቲ ነገራት እቲ ዝመውት ዘሎ እቲ ዘጋጥም ዘሎ ዘይሓስብሉ ኣብዚ እዋን እዚ ነዊሕ ተወጊ እዩ ከመይ ጌርና ነዚ ውግእ ነዕርፎ ከመይ ጌርና ሰላም ነውርዶ ከመይ ጌርና ጠጠው ነብሎ ኢኻ ክትብል ዝግባእካ እምበር መመሊስካ ኣብ ዝሓለፈውን ቪድዮ ምፅልኩም ነይረ ከመይ ጌርና እንታይ ክንሕግዝ ንኽእል ካብቲ ዝገበርና ንላዕሊ እንታይ ክንገብር ንኽእል ንዩክሬን ንክትዕወት ዩክሬን ክትዕወት ኣይትኽእልኒ it's just very difficult ኩሉ እቲ ሓደ እቲ ዘድሊ ዘሎ ኣፅዋር ብኣፎም እዮም ዝባ ዘለዎ እምበር ብተግባር ኣይብዋን እዮም ዘሎ ዩክሬን ከዓ መዓልታዊ ምስ ሓደ ግጅፍ ወታደራዊ ዓቕሚ ዘሎ ኣፅዋር ዘሎ ዝድብድቦም ዘሎ ክሳብ ድከቶም ምስኦም ዝዋግኡ ዘሎ ኣፅዋር ሃቡና እንተበልዎም ከዓ ምስ ሓቦይ ክዛረበ ምስ ኣሜሪካ ክዛረበ ምስ እንግሊዝ ክዛረበ ምስ ኔቶ ክዛረበ ክብሉ ግዜ ይመጡ ኣለዉ እቲ ውግእ ብኸመ ቅፅል ኣይክእልኒ እቲኣቶም ከይውድኡ ኣለዉ ራሻ ኻ ነዚ ብኮዝ ተጠቂማ ጌና ኦርጋናይዝ ከይኮኑ ከለዉ ክጭፍጭፎም ኣለኒ ኢላ ኻ ብዝበርትዐ ረስኒ ነቲ ዩክሬን ትጭፍጭፈላ ስለዚ ንኣሜሪካን ኤሮፓን ኣሜንካ ተኣትዎ ውግእ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣብ ኣፍጋኒስታን ተራእዩ ኣብ ኢራቅ ተራእዩ ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣይዕውቱኻን እዮም ገዛውቲ ክዕንው ይኽእሉ ከተማታት ክዕንው ይኽእሉ ኤርፖርታት ክዕንው ይኽእሉ ኩሉ ክዕንው ይኽእሉ እዮም ነቲ ውግእ ክስዕር ግን ኣይሕግዙኻን እዮም ንሱርያ ኮምፕሊትሊ ዜሮ መሊሶማ ንባሻር አልአሳድ ክስዕርዎ ይከኣሉ ትንኮ ዝሰዕርዎ ገዳፊ እዩ ቨሪ ሳድ ገዳፊ ከምኡ ድማ ነቲ ናይ ኢራቅ ሰዳም ሁሴን ንክልቲኦም ቀቲሎሞ ኣብ ካልእ ግን ሃገር የዕንው ዳ እምበር ንጣሊባን እውን እኮ ክስዕርዎ ይከኣሉን 10 ዓመት ዝከኣሎም ኩሉ ገይሮም ኤሮፓን ኣሜሪካን ተሓጋጊዞም መፅኦም ሰራዊት እትዮም ገለ ገይሮም ኣብ መወዳእታ ኩላቶም ሃዲሞም በቦቶም ሒዞም ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ድማ ናበይ ክኸይድ ከም ዝኽእል ክንሪኦ ኢና ኣብ መወዳእታ ማለት United States security. So that's what I would say. On the issue of legal advice, I think it is an important principle that legal advice is not published, that ministers consider it and act in a way that is consistent with it. We answer questions about it, as I am now, as I will be in the House of Lords, I'm sure, next week, and I've got a question. Listen to me, I argue that it is It's really نبحك زجرب بزوجنا جريزلو أبزي أذكر أيها حنس لكريكم هذا كابتي بزعبا إيران أبزوانزي كيناتنا إيران كجمر كم زغلي زنجر إيران كتوريا إيران أمريكا كتحرمها إسرائيل كتحرمها قال ما لنا تبع لي دزرب لك أن أمريكا وتدروا بيستري والله من إيران كم كبيب والله imagine حنت هاجر كخمس جرا كبيبات الله الميديا جن إيران كتور كم تدلي إيران حما هاجر مهانا إيران تفتر زال هاجر مهانا يزنجر أب كون النت كتري خلا هاجر كل زتريو زلوا بانديرانا أمريكا كيح إن سمايون زلوا بانديرانا أمريكا وتهدراوي بيزس نات هاي بكل من قدي وتهدراو بيز أبيلو مالو جن تابلو إيران wants war إيران يا وقت دل زلا كايبلو كندزو تهدراوي نا أمريكا كاب هاجراتهم 10 كيلومتر كيدهم أبزوريا تهاجر تخبيبهم كله أبزي هانت فيديو رقيبا يرس كسموا ذا فيديو زياكو عندنا كحلفوها سكفتاونا علني. When you hear such a rhetoric, I advise you, Sarah, to ask one question. What has Iran done so bad that you hate it so much? Genocide? Have they occupied someone? Have they invaded someone? Have they stolen their resources? Have they effectively committed genocide, massacres? What did they do? Wow. بزعبا إيران سيزخل زلوس انتهي سلس كبريو هاجر ديوم غزيوم هلكيد ديوم فتيمو ناي حبرت السب نبرد ديوم سريقو انتهي مجيرم إيران كنزل زلو انتهي تجبنا طب إيران كسأل أز جبرا كازلو ميديا سين إيران يزل زلو
انتهى جيراس كتايران دتلا زلو انتهى تمخنيات تبلك كم انتهى تبقيس كعصلا زلا أنا منسي جرمن سفتوات ينتظر بالله نإسرائيلاويان جنوسايد فتصوم لهم جرمانيا إيران يكون تدهون له زي من يتي حماق زجبر تحماق زجبر كم ملاخ زغصر ولا حنت زي جبرك من كم سلايز غصر لتشاينا تشاينا انتهى جيرات أما انتهى كوعلاتك تشاينا كتسأل قد زلا think critic عليك تحسب تكلالك مخنياتو التميديا انت عين تحسس باك الوقت نتناتهم حتيات قريفهم نتهم حنت زي جبور سبات كم حماقات كفاءات غيرهم من كاي بروجرامز قبرك زل بس خاوين الصغي إيران من تاكاولات كاب أبي رخيب كايران انتهى كونكشن على كم سيران ويكاب بتاريخ سي نماني حماق جرا نماني وريرا نماني جوبيتا nothing زخوني يلا بنسعرو اتدري كاسنا حكي إيران بكل تقبيبا مستنفاسي ناس لزلا كتستنفسوا لتغل من قديات أنا هذا لك كم زي ترى ما أعتقد اللوا بوتهدراو مدبراتنا أمريكا دما بيمانات أجمعان كسب مستنفاس سنيهم أبيت أمحزة ما زلوا زجيرهم كلوها إيران كفاءة تقبر لا إيران حماة تقبر لا تسمى زجبروا زلوا بروجكت زجبروا لك أمريكا نحن تاجر كتصرفات لا أنصارو تشاينا خمسة حت تقبر لا قالت لهم أمريكا كل التعسفنات سلز زجبروا زلوا راشا خمسة تقبر لا تلهم لعليو أمريكا يقبر له مالتي نتنسهم زجبروا أتسأل أي كم زجبروا غيرهم يمزارو زي هاخد ذاك ماله أبتبابين هذا ويانا زجبروا زنبر ويك هو حد زبل زنبري كل تزجبروا جنوسايد ديو عمز ديو سرق ديو كله سامس لزجبروا زنبري السام زجبروا زنبرو إيرترا كم زجبروا تفيلمي يسرهم سلا دفلت وصل كما يلو يقبر عباي تغيرو انتاك يقبر كل سلا دفلت و سراويتنا إيرترا وسيدهم كدانا إيرترا خدينهم كل نجار كجبروا دلوقتي بكس أبعدهم ونكو يقبروا خمسة نبرو أنا يكون كنز بلاكم زلوا تجارب زوج زي أبز فيديو مسالك ماله جنوسايد بزوج زي كم زجبروا زنبرو حماق يقبروا خمسة نبرو سلازي زبلوا زلوا عسوان كبان تخبيبنا زبلوا زبر إيرترا إسرع عمتكم سلا زجبروا سلا دفلت وتقالات يهم زارب نبرو السبيل سلازي كل تزبلوا نسم زجبروا زنبرو سلازي خانوا نوعو نابكالو تزجروا سلازي فتنيو يوم زبلوا. Just give us the information that you have. What did they do? What did they do? Mahsa Amini, she was killed because of an illness. You don't want to believe? Don't believe. Find a wall, hit your head with it. Never believe. We don't care if you believe or not. What do you have against Iran except one thing? It refuses to normalize with Israel. It helps any kind of native resistance stand on its feet and fight back. Righteousness. It stands with what is right. It stands with the natives against colonialists. If that is what is really bothering you, then look in that mirror again. You're no longer an activist. You are an active agent of the empire. سنتات بلالا بحفشة إيران تنكو كتسألات خلز قبرتها بلان إيران انكو نناصنتهم نلولاونتهم نلوطناتهم زك على سبات هلا نعميات حق الزلا زي حوت نحرقينهم أب حقرهم كقاصر زك على سيوم نعم كات حق زلا ስለዚህ ምስ እስራኤል ዝምድና ክትገብር ኣይትደልን እያ ታንኮ ሃገር ምስ እስራኤል ዝምድና ክትገብር ዘይትደሊ ሃገር እያ ታንክስ ጋር ደቡን የብሎም ኣይራኸቡን እዮም ፈለስጢማውያን ናጽነቶም ክረኽብሎም ኢላ ስለተኣምን ነቶም ሓማስ ትሕግዞም ምክንያቱ ሓማስ ፈለስጢም ትበሃል ሃገር ክትሉ ስለ ዘለዋ ዓለም ሙሉእካ ስለ ዝቕበሎ ሎሚ ተጠምዚ ዝምበር ቱ ስቴት ሶሉሽን ዝበሃል እስራኤል እውን ተቐቢላቱ ዝነበረት እዩ ክልቲአን ማዕረ ዝኾነ ሃገራት ክኾና يزتبهيلو تسمعوا نير ولا فلسطينيين توصيهم تنبروا جن أمودة مفتوح كون تخوين كلتين هجرات معركة نبرة لو أنت بهيلو نزون كتقبل أيدليت إسرائيل نزون أيدليت سلزي أتم حماس بحالو زك على سزلهم الناس نت فلسطين سلز عرزلو يا تحجزهم زلا عوتيكم وأبكال إيران تحجز زلا سب بخالوت جوبت حيلتات مسؤولس تنفقو ناس نتنو خركب سلز عرزلو يا تحجز زلا زيد لا كاتوينو أبت كبابي خات أميت كمان ده مسو تجاج أو يعيلا بحذر زبالة كمان يعيلا بحرزي زي واحد الكوينو من ده غرادي خافت تكاها نوع تجاج أو نسخة قالوا أكتيفيست ويكا نلو تتسعر زلا خدي كونكاس نتوم قبل حيلتات نقصلو التسرح حيليخا النابلة تزعرب زلا ما مدتها كوترو أبزان strategy design of areas is not allowed. إيرترا كاب مسرتو ما بقى سناتا بزعبا زكونتات زي نا يوكرين هاي راشا كزارب كلش كسم. With an idea of containing Russia. Containing Russia means not allowing Russia to progress in technology, agriculture, industry, a number of areas.
The containment strategy designed about 30 years ago was a disaster. It was a declaration of war against Russia. Today people talk about the Ukraine, Russia. This is not Ukraine, Russia at all. It's NATO led by Washington that. I heard Secretary Blinken say last week in Brussels that Ukraine will soon be in NATO. You agree with that? That's the goal of the NATO members, is to at some point bring Ukraine into NATO, and that's certainly something that Ukraine wants to see. If you're Russia, would you want that? I'm just asking. I mean, we're playing games with Russia right now. I just want to understand why we would. So exactly ነታ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝብላ ፀነ ሕጂ እውን ደጊሞም የግልጹ የነጽሩ ኣሎ እንታይ ብፀኒ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኩናት እዚ ትማሊ ወይ ቅድሚ 2 ዓመት 3 ዓመት ዝተኣወጀ ኩናት ኣይኮነ እዚ ቅድሚ 30 ዓመት ዝተኣወጀ ኩናት እዩ እቲ ኔቶ ዝበሃል ካብቲ ዝነበረ ቦታ መመለሱ ከስፋሕፍሕ ከሎ ዲክላሬሽን ኦፍ ዋር እዩ ልክዕ ከምዚ ሓደ እዚ ቦታ እዚ ዶብና ተባሂልካ ካብዚ ከይትንቀሳቐስ ናብ ተቐሪብካ ንዓይ ስጋት ይፈጥረለይ እንድሕር ኢልካ ዋላ ገምጥልዎ እንዶ ኣብ I don't know ኣብ ሰብዓታት ዲ ኣብ ሱሳታት ኣይዝክሮኒ እቶም ትፈልጦ ኣርሙኒ ሕብረት ሶቪየት ሰራዊታ ናብ ኩባ ሚሳይል ናብ ኩባ ከተቐምጥ ተዳልያ ነይራ ኩባ ኣካል ናይ ኮሙኒስት ሃገር ስለ ዝነበረ ኣሜሪካን ሕብረት ሶቪየትን ኒኩለራዊ ውግእ ንክገብራ ናይ ሰዓታት ግዜ በፂሑ ነይሩ ተባሂሉ ስለምንታይ ኣሜሪካ ኣብ ጥቃ ዝኾነ ፀላይ ክቐርብ ኣይደልን እያ ወዲሁምሎም ዝኾነ መወዳድርታ ኣብ ጥቃ ክቐርብ ኣይደልን እያ ኣይኮነም ወታደራዊ ዓቕሚ ክገብር ቤዝ ንእሽተይ ክገብር እውን ኣይደልን እያ ግን ኣብ ካልእ ዓለም ግን ኣሜሪካ ድሌታ ኣብ ከባቢና ይትቕረብ ንሕና ግን ኣብ ድሌኻ ወላ ኣብቲ ኣፍ ደገ ገዛኻ ኮፍ ተበልና ክትዛረበና የብልካን እዚ ትሕጊ ናይ ዓለምና ፅን እዩ ራሻ ድማ እቲ ካብ ተስዓታት ጀሚራ ኣሜሪካ ተጥሒሳ ንቕድሚት እቲ ኔቶ ተጥሒሱ ንቕድሚት ክበፅሕ ከሎ ክትዛረብ ኣይትኽእልን እያ ስለምንታይ ይዛረቡ ይነበሮም ዓቕሚ ስለዘይነበሮም ዓቕሚ ነበሮም ካብ ሓንቲ ዝዓነወት ሃገር ተበጊሶም እዮም ፑቲን ነቲ ሃገር ወሲዱ መጀመርያ ዝድሊ ምትዕራይ የድልያ ኢሉ ሕራይ እናበለምሶም እናተመሳሰለ ነዚ ሃገር ናዕረያ ወታደራዊ ዓቕማ ህዝባ ኦርጋናይዝ ናገበረ ቁጠባኣ እናስተኻኸለ ዝድሊ ሽርክነታት ናገበረ ንቕድሚት እናጠመተ ዝድሊ ፖዚሽንስ ብብቅዓት ሰባት ናመርሐ ሃገር ሓያል ዝኾነት መፅያ ብቁጠባ ናዕቤት መፅያ ብኩሉ ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ዝነበረ ወታደራዊ ኦርጋናይዜሽን ሓያል ሃገር ገይርዋ ኤግዛክትሊ ሕጂ እውን ከምኡ እናቐፀለ ከሎ እውን ውግእ ክጅምሩ ድሌት ከም ዘይነበሮም ፍሉጥ እዩ ምስ ኣሜሪካ ክወዳደር ስለዘይደሊ ኣሜሪካ ልዕለና እያ ዝብል እምነት ስለ ዝነበሮም ሽዑ እቲ ኩነታት ናብ ዩክሬን ምስ በፅሐ ዩክሬን ጉዳይ ፅባሕ ንጎ ንዖም ውግእ ክትከውን ምዃና ይፈልጥ ነይሩ ምክንያቱ ዩክሬን ኣብ ሃገር ብዙሕ ህዝቢ ዘለዎ እዩ ካብቲ ኤውሮጳ ድማ ቁርብ ዘይማዕበለ ወይ ከዓ ድኽም ዝበለ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ንዕኡ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ተጠቂሞም 35 ሚልዮን ህዝቢ ኣንፃር ራሻ ውግእ ክገብሩሉ ምዃኖም ፅቡቅ ገይሮም ፈልጥዎ ነይሮም ምክንያቱ ንነዊሕ እዋን ካብ ስለ ዝረኣይዎ ስለዚ ነዚ ኩነታት እዚ እቲ ኩነታት ዩክሬን ጀሚራቶ ዘይኮነሲ ራሻ ጀሚራቶ ዘይኮነስ ኔቶ ይጀሚርዎ ልክዕቶም ጀነራላት ድማ ብዛዕባ የነፅሩ ፀኒሖም ማለት እዩ Russia 30 years ago because they felt Russia was their competitor. Russia was their challenge. So they have to contain Russia, weaken Russia, sabotage Russia's development in every area, very important area. So we say now we will not accept that any reason, any declaration of war again, or even condemnation of Russian action here and there. Russia has the right to defend itself. Russia is not defending itself for Russia's sake at all. Russia is defending itself against a hegemonistic strategy or ideology. This hegemonistic ideology is not exclusive for Russia. The same containment strategy and policy is تايزبل زلو راشا مجمريا نتخلو زقات ما زلو بده نفسها كتكلاخل مسألة يو قبوا اللوا حلافنة اللوا نفسها نختكلاخل لعلو كله جن زابر على راشا تأويج زلو كنتات كالم مغنيا زلو يكون انتايدا قبتايو عبلا للنت حيل خانة من سبراق نخالو تشبيتكا نراشا كاب معبالن كاب كالن تقوطع سيركا أب حدا كبيتيخا ندحريت نخت ملسا نختوكو هاسراز قبر زلو الزد ما نحنا نراشا سلن دنقص راي كنا كندقفها المريضنا تايدا قال كابتن حمش هاجرات نزو كنا تازيز دقفها يعني ريرترا زي
نحنا نقبرو زلنا راشا تقبرو زلا كينات نملع عالم زدلو كينات سلازخون إذا كينات زي راشا مس أمريكان مس نيتون قتيماتو زلا نملع عالم يا حرنت كتمس على تخل مهنياتو أمريكان سعبتان نملع عالم ربي شمعهم زلون بقراديو بساقطدي بخالب يزدلو يوانا قبرو نهاجرات مخابيلن سلازلوا إزي راشا وسيلاتو زلا سقومتي نخلنا نهاجرات تسفازب سلازخون هنا is declared against China, Taiwan, the Taiwan Strait, this and that, Hong Kong, and a number of areas. Even small nations like Eritrea are sanctioned because they are not bowing to this hegemonistic ideology. Where are we now? We are in a situation where one group of hegemonistic forces, NATO led by Washington, has declared war against humanity. And humanity has the right to defend itself. Above anything else, Russia has the right to defend itself. And when people came up with this idea, we were not at all with the idea. We're not supporting hegemony. We are not supporting containment. We are not with those who are trying to create a unipolar world. We have not been there for the last. شو تكونتات كابنا ويحت بوجير كم ساعة زبون نايت بسلا نايت تكونتات استقبلت إيرتراس لزغونت بوجيري قلت له أنا هوب كابزا فيديو قلت ماهرنا عنكون بليز لايك جبرو سبورت جبرو نابكالو تتكمي عن تلكون دما بصحوان نابلكو أبكال كسابنا الرهب مزيار استغقت فكمي أبهيوتنا صوربة تخاولو تخين جبر ندلدو مبار ندلن تخينا لزن سلسة تنكتل مجمريا يوحد بزاح جنزب كاب بانك بنات عن البانك زقلقل زلو نعاخان خقلقل أب ستوك ماركت إنفست جبرو ويا كريبتو إنفست جبرو الزجن فليت كان على اللي خان بوحس من قد تاخذ جبران تخيلك اتزبلت أيوه وصرخلته درس راح كانت مرتخان عكند تيفن يوتيوبن كالن جزيها تباخن نعاخا خطأ مركز خل نصبح من قد عودت هنا كازغل كلتات نخت معبل مسحات من باب ديو كورسات موساد ديو أب إنترنت ريسيرش بباردو جزيها تتعمل له أتاسال سيتدما لو من عاخا صباح دما ندك خاك هون زغل بيزنس دي جزا أب أفريقيا كجزء وطني هاللخا نزمان قد زك حق زنا زغل